no bejo emo mo ya bado so be brenda no bejo mo mani tai boni ye tene be ya osra yi mind onya me di me bi yin taye yesu e we di me bi yin taye onya me di me bi yin taye yesu e we di me bi yin taye bini down we ba kaya be bo ya ho bini down we ba kaya be bo ya ho so be ba no pa So when you have papa, your mamma, you know, more fishy pa. I feel quite pro as answer about the tea beam. Adishimama, your mamma, you know, what to say. Na Mimi Sasse, on what to say. Oh, sorry, I no pay will teach you so and such your son, Yamia, dear to do. From January to December, and now a 16th, Nesse, Yame, Adam so or dear co. Na Sadasa itowa. Nese wadi afi na wakase Yesu yeda wasio Methodist for beka wase Yesu yeda wasio chese baby awode aba bedru no enye ahoden enye enimde enye nyansa ayadumbi ena so yenso as usual na Tuesday yatanase na yatanase Ghana today brena so yi na yeba be present o my Ghana and some ho drop no a newspaper ya abedwama so no newspapers no so yebedi ho nkomo na fei Adwoa Asare ede aka ho ebra yebeti wadwenkyere kakra na number no ye 0260196064 ya troto ho ebra no so ebebie line no ede atum 0260 196064 and 0260196065 and first is here name a brand so free 740 di kono yebebi atumuna wa free achewadwena ene die no obuo kwan so yesere wada aya mane mfa nsem wa yebeka ne ho dodo no aya mo mane nkwanta dodo ensem no timu se emfa de ye ka ne ho ba bia nanso ne no wo ka yesere mo aya mo mane mfa ho ne nkomo ne nyede ekoba na sanu aya na bua emiye hunu mo nso so mode a mode nam wo ma menko ma bedwafo ho na me ne wo mu enkodi enkomo Obrempong na kwakwampoma wo ha na fe Adwoa Asare abedwafo mo makwabo ya obidi na mo ye de adom move him no from nyame ayade from January to December na ni bisa mo asem move him wo from sa na do da wuson so beka sai de bisa fe ni e beka sa ada fe no wada asore so wada asore de ada Akosua ye na no ya wada meka sembi se ubusa asem no ne hyase slow se ya ma wanenye se senti hyase se no asa o spark excavator no ekoboko o bi nso ko gidigidi dabi me pamidie gidigidi me pacho mi se bi se biem na mo ho tesei nyame adom me ho ye pa na wo ba me die anopei no unse nra me ka cho se ase me truth no ase me ye nya so truth anopei die me sorry na enye kura enti no eyi se jawi wo inside hold mo eja won kope eyi bi mremena enjo no pe bo fruit wa ware ne betimi aboa na to fish because it's very bad me pese me body ba ko bi ate se na tade ya won pe no bi ni no beto no a simple remedy it's very bad and also e dey na ma no so stress bebre wabere na nkasa na se
okropona mfafia nke bi kura nka mentimi ametena ha kedumane yo de kura nka odai yehu atiase inshira nintino ba sabo hoye ye tritu aso ya na sompa oguso tiase de na chese tituka fra mo nyame no asan ya na ade ne bio na no obo ade no na wadi kan hyehyɛ to se bi beduru se ya na ye be hyase nso ahwe ya ye be wi a eje begu amanfo chemu no enye jaketwa na Obrempong me sha sem free so yenhwe from January be pem December ena ye 16th nyame ya adomo next week free next week di ko nyina no ye bronya na ye si bronya mu nti obire bo no nyom ozeme ntwe ma bronya mo anza na majemani lumba kuro ya ne bohe na uta mukra bobi ya bro dada ye ntwe bronya yes ye je ne dada de bia ye bronya ma nti ye ntwe ma bronya ne ma ansa na ya tenase aka ho asem nyame ne ye de ne yie ye wonu ma pi no ho no mo anada wakoma so se o plans ya hodo because say o ko 31st night no kura no nioma bia na wonim se wo ye adwaman ketenkete bi krono ketenkete bi konkonsan ketenkete bi chasa nioma bia wo ye wadwene se afi we die to was mo na ho etire ni sa Ayi bonyu obrafo bonyu etrebisu etrebia so ni adeni edem Jesa bese gawa de obia di tebesi bia ya wo kwase Ase etrebia so ni adwen edem Adio Yehu atiase hallelujah ya na sisi beso that's the beauty of the yes me se mi obi wo hono mo awu enye chinchin a twen ya de normal tuti hana sa wo tu san am obi a na ye ya I mean so heset a ye free ya I don't know. I should go soon. Yeah. From January to December. Dear Sam na Obeka. Say yes, half year no. Yeni pinu ane shasi. Na so me gidi yes na 16th no. Ene kro bi home ne home yetwa to. Chirasa ye no a ye bobo register ne ye din PM wo no. Eyadom. Dear Sam na woka. Mami ni nyina ya aseda enkoma okropon no sanse ye koda ya na ye sebe mpreduasa ya date se awufuo tokuro bebre de da ye ho sure nanso wa ma tatiampo a mebo kokoko wo tokuro na no no wa hwe ye nso 51st January dia be 16th December mami se wo nya adwuma ye se wo nya adwuma ye so far as out ase no nyame ni wadi ni ye me particularly me ka se nyame ni madi ni ye kura se ni pa nyina ai na no na me ka se me bu nkompo no kohwe machi pa na me hwa afi mu me hwa afi 2024 na me de to 2025 ho a nyame nya hwe ma me kura no metimi aka na kuaku na no na me gusu chiro me ya list na to na me hwa ni mu se bia enkosi 31st no a mesa akoye sa ai mukana resolution no mo bro firi ani mu yemidu mesa akoye another new year resolution ne hwan na me set goals foforo no me hunu se ho na me hu se 50 January no de ba wo mo ame ne wo tena aka mu abinu mu konya akwanhia nyame yi me firi mu sa bre no na metifi a enhira na daworomenti me sompa Akosua so ate ho na se metipa nyame adom enhira no so me so blessed no 4 star me na Akosua enhira so enhira ne bi ka ho na nne me sompa no ano nko aya ademu me ba chwati ma se ano nko aya mademu sanse ade ye bechi ama ade asan mas ade asan achi me bio no
na menim baabi a mede mani sei ekɔhwɛ nanso ɔse na mahyehyɛ biribia ma wɔse menim adwen a madwen afa ho nye bɔne adwen na emu ma ya adwen papa sɛ ma wa wiye pa ɛno nti afi kura wiye no ama nanso papa na bae awiye no enya nuruye nanso papa na ba sure ɔso wa mami awiye pa awiye ne ma nanso papa na ba ɛno kyerɛ sɛ mitiri tua so yi a menya kiki bi de atua mani so yi da bia da ye frɛ ne sɛ ne no ɛsɛ me ka sɛ urade me da wase o sanse nye wo anka kabo bi akyemi awe wasɛm ne yɛ me dedodo enye wo anka kabo bi akyemi awe na Obrempong nyame yɛ adom on next week Tuesday ade be chiama 24 no aba yebedi asa oh yes yebedi asa wo bi bɔ no nyom wɔ sɛ meti ase o mi hu yi o enti sɛ nyame ma sada na to ya oh yes kono ko dancing shoe oh me wa down pelele bi o na di ka bo me want to de na yebedi asa wa ha because me nko ade sɛ ne nyame ne me adi na fie no sure me de da bia meka sɛ nyame ne me adi ne yesi wiase ne pa nyina me amtie kwakwampama nyame ne me adi ne yesi wiase ne pa nyina enti sɛ mete ase ma me ne bo nwum bi sɛ mete ase na me ngu ya na nyame a apemati enipa bebra tie gu afi si ye disika na eto a kame ka fa January na me de yesan ye sure enso wo mo e wo mpempem ya wo mo ka se wo mo tena se disika tonkwa wo betimi ato wo mo na nanom de aka ho wo mo ko me buso ti ase de biem na Nyankopon nyame de biem eto da na ne abedie mpo ne ho aye dene nanso wo se wo ma wo nidi a o ma de nchi enti da bia de akime na mete ase na me bɔwere se kura muye na me tinyi keto no kura nte ya me se ankosi sa de bɛkye no medidi na me tie edwamfo maayi afie de bronya ne nye afre se wo bɛsa bɛka kyerɛ se afie na fie twa mu no na yɛ se ya da bia adwadifo times na nso te ase na nnɛ nyame ama obi abeto nto se 5 cities a huni se obi de kura ye nto obi so abeto de 5 cities nyame ne wadi ne yie wate sa wo te ase nkoa no eye de ne a wabadwom a wo kofie no ne a obedie ne a obenya nsa mfa so no odi be kofie sure enti be grateful to God. I always live to be grateful. De bia meti ase no me say okropon we oborebore ba de asedan kan amen oni me mabusua de oni yedini yesi wi ase ni panyina no Adwoa Asare kutu mamemra wo esquire kutu we nyom de ni bia yehwa yetiefo a ye ne won mo hyase sompa akra ebepem sesebra ha yente se yakola bi afre na wakase bi a nipa so masi ana so obentia na ofre ye no se bi o wakem ana bibi etesa kire se ye listeners no ekura no Nyankopon wabɔ wɔ ho ban de amaye afei ye betena fidie isu from day 1 bepem ne no ye ho ma asɛm da ɛde asɛm na woka ɛde ya nyame enumunyam I think so Obrempong aka ne nyina but as that the ensada enti no ye beke bi personally no one of these days mebo ma power no mebo ma power if I get the chance okay me ka say 2025 no me de vim ne rem I na many danema bebre so na I say the year looked promising. I said, "Emu beye de." What's no? Your court at the first na de just say 1st January no kra na yes. Na some special and you say bia masada so bia na bibi but na say I say wo wi ase foforo bi. Feeling na nko. Eh. Afe ye wura new year yi mu a. Na enframa edi kan bi bebo me sister na nye me de bia me kasa 2025 no me de eyi akomaya aya and start ye but in all of it no enkwa no ene ade no so wo nkwa na wo ani da so se bi de wawuo a wontimi nkasa wontimi nhome no ono na woni ani da so bia so obetimi asese bibi but won kwanye kura won nkoa de enye denya
de wo bo ho mpa ye de wo hwe nim se nyame anye mpo a se nyame wanya mbacho e manensesa waseda because I thought that your answers to your prayers no kra no eni mpa ebo mu eni request ni mu e waseda ni mu enti me ken wa kire kom wa yaye wutua wo tight wa faste wo ba wo mpa ye wo ye adoye che se esuwanu mu kra na wo ye amanipa se wo ye we nyina na se still no a empekia e bia ore ye afi bibi fada ne aseda ne hwe fada ne aseda ne hwe de nyame beye ebra na eyi Israel man wo mo kwa akono Sompa 106.5 na sojafo wo ho na asrafo wo ho etuo wo ho asekan ne agyan ne akode but ne nyina na nyame an request o se mo manyom tofo ni ni anim not just that there's power in praise na jeri kokura ara feso ni ba be yes ye de nyom to ni asanu sebo me se kire se nyame ya domo a na na wotwe de me se ye nim asa ye besa wo ha na ye de a kire yeah nti akosua ye ma aseda eno aseda no enye wano kasa nko akeke you can thank God in a lot of ways enyom to asamu che say obu ho no ye kwa hwade kura na se wo be wo so de ho keke kura no eye problem o kire ho say ye bownsem oh give the Lord a shout oh bownsem ye sister why you trying mame eya kwenya bi o eya kwenya bi entisi ye nya opportunity bia nya sorry dem nko a wo dem wo fie bebia obenya chance ni bia no take yimre bi wom okay na fa de nyame asem gidi say ye ne saa ne ye hwehwe nyina no erade beye ampa ye bet my swear hamame Jeremiah 20 verse 13 okay Jeremiah chapter 20 odi for Jeremiah I say sing to the Lord give praise to the Lord he rescues the life of the needy from the hands of the wicked odi for Jeremiah no Jeremiah ngoma etiradu no anyimu edumiensa no se betima is ready anko de to so matiefo ma wo ma ahwefo na wo Facebook ni so kan bi or say sing to the Lord montonyo merade give praises to the Lord monfase da merade he rescues the life of the needy na oyi mobrofo kra from the hands of the wicked efri ofidisumfu na fidim enti ekire wo se sa wotie bia na ofidisumfo na sumfidi ama wo nanso se nyankopon ani ku hu ntino no ntina da bia o ma de eche wono na sani obi atie bia na obi ani bere no oh yes sani obi atie bia obi nyawo a enko ope wo de na wo se enye no wo kwa obi timi si se die kaminya no a stresse nka pa mepe enso de wo komu no ukomu kwata kora no ahwa abebu ahwe eno na Psalm 68 32 and 33 ne say the poor will see and be glad you who seek God may your hearts live the Lord hears the needy and does not despise his captive people Psalm 74 verse 21 said do not let the oppressed retreat do not let the oppressed retreat in disgrace may the poor and needy praise your name it's not just asedane die it is said the enkura no a e was say de bia wo say aka o last u die wu say na no okunafo ne de na say one ne na ma de bia enkura na tonyo manyame sire nyame din na wono a o ma osuna aduane no obehwe wo atatea no we ma wo so adidi ame mo medase ono o ma osuna aduane no wose ne remfi abo antatea dante wo so wo beche ama bia sonso mantan ne kan se bi wo se wo da sore na wotitwa so won satwa so na itwa so akere se waduane ensaye ye bo rada obon krata ni mu na yenim se kakra ya kan wo befa na wo de ayadwuma nyame ya domo a next week na ye de asane nyina na ye yenwum ni nyina hye ho na ya da nyame asintifi next week iko de nya ban papa na ya ban bone a wo che so ho asem ye beda twedi anko ase na ye de abreki akofie daily guide
we a graphic mum daily graphic de obokra channel da manimu Obrempong kitade yi tamse okay and chronicle okay and akutu kitade daily guide wa and daily post de obokra channel ho Obrempong fi sha see okay and chronicle kroye was say ya yankin kan Romans 9:1 say Romans dey so do apam foforo no mo on den kaya na apam dada no tade bo ya no wa hwa to Romans 9:1 na ho so ne aye kan ye enu bi no so de abeto so no na ntiri anu wo de hwa to ma me na mom ye ni kan ko Ghanaian Times na yen Times nsem no wa ha sei na we oye chief veterinary officer wo na ye ka sei wo sei Ghana fo bronyei samo koto na mo a eh ha mo ntom free correct place at no za nam ni bi nye nam ni bi o ha won hye da nhunu kwa mo fa so mo de nam ni ba adwa so no say Christmas and so na enioma a spy buy one get for free buy one get for free one here na one pound out on one city o pa di food and so be nya pa kunya se ma di food into page 11 and o de aba no tu for say wo ko ba bia akoto nam a titiri pa ne nia ye kunkum no saa no ya no ahweyi okay mo ani na ho ahweyi a obakoto nkoso ye mpeso bia ba wi nkoso e de yade ya be wura 2026 mo Ghana Health Service for afedo ma bre anase for nko o mo kro market ya kura kem na sa de yade ko ma mo mi ya hu yi why na yese na no nse man finfin ho ba bi ye fra ba bi dadwen ene adele kezu enfinfin ho ewo atoye mantam mu etutuo bi ko so na emu nya kura Ghanaian Times de ba page 3 wa so wa chi ni penum na ni penum na wa chi won no agoja emu aya o ginyame owusu 38 years o sa di ginyame Matthew Asamoah odi for Matthew 24 years o Nana yaw 15 years yaw poku 16 years and akwadwa dey 21 years oh ni ntem se mu ya no 15 16 21 adan nya wanyi kura na 38 no kura ni nyini mpo 38 mpo die enti wache won se na momon sa so na omakoto tututu sa ewo dadwen ewo enzema mfinfin ho ba bi enzema east na anano wonche se ni mahaya ni mane ma mo bi mfinfin ya Ghanaian Times akoye hwehwemu bi wo ho okay na asembisi march busuminum afi na hunsem wapie se suspected gay ni lesbian phobia wo mfinfin ho wo shop bi a wo tade ewo ho wo tonton ahwene abante no se efre no nuhu dia wa ha no ye inusa nuhu wono ne shop a wo tonton ahwene ne saa ne ma ne bi ma lesbian ni gay fo no ma mo bi ni ma fo ma bu no ho se eye bususem eye enome de ma wo man no nti o makotwa gya to ne shop no ahye no o makotwa gya de ato inusa nuhu ne shop no a wo tonton saa ne ma no a gay fo ne lesbian fo ne betobi no mo Sompa FM ai ama isi abrante no ton ne ma no wa yi hirabasa san hwe ya na ye o mabono o mabe kunu kura enti ye ka LGBTQ anse ho na ye Islamic community na ye haram sa bususem we no ye ka ne sa bususem no wono be ka na sa ye haram sure enti wo mo nsoso so sa ba betena mfinfin ho na beton ne ma e de ama saafo na sa wo soso wo mo so omo de no 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 mo ka che Ghanaian Times no enti na se wo soso wo mo so enu enti na ene se enam ne pro e profinity enti wo be di ka atwa ne ti no na de afiri ho na ne aka na ya ahoma enti eno nsem kakra no na bronya ya asem a ye ka ye Ghanaian Times semufo de aba se eat right stay alive this Christmas Adwoa eat right didi stay alive this Christmas natna se bronya yi eno ya futu asemufo ewo Ghanaian Times mo e de ma Ghana fo didi ye o natna se na nya nkwa bronya yi when didi ye se na chief vet abekan veterinary officer ya bekan wa anye na mpa obehu anu atete aduane bone de ama ayefuno na wasa ono zo obodondo de ama wasa eno honsem no lithium agreement no
say omo free parliament no afred e omo yes stakeholder consultation Emmanuel Amakofibua okay and on crunch meeting with CSOs and omo ye meeting no na ya na mbusa say te say yi for the year na no Quincy on beje free away e-levy so omo we call parliament we answer no mba say stakeholder consultation and na afro be na e kan ko anu omo bo ewo stakeholder meeting ho no eno nko aye sika eje ebro sika eje for e-levy no enso ne ye ba beje Ghana nko na etimi say 10 million de kwaje 3 million enti eno wonsem no omo ye ho consultation ni meeting crunch meeting wa ha so for agumation asem so no kan we say ye get fund ni enya special account ewo get fund mu a eno behwe wo mu a esua de a e from say special needs for no special student no bibi on say ya na sa for na okay ya hunu nyina yempe special account first ka foforo ntumu a e behwe sa for no eno de amene ne adwene ba because ye ka so mu nyina nkopre a e be ha adwene e be ha adwene wo monye ne sa na emwa pa we eye Ghanaian times am me nkom bebre kakra ya wode aba e wo ha enso Adwoa fa wode ne kakra to so all right mamemfa daily guide entwaso na ukọ kratafa etoso miensa daily guide di abare husemu a esiye ewo pandai enano kwasiada na Akosua cartoon no so eye pandai nkomo no a ose juju rerun 2025 pandai eya semuni eno no ye asembisa na Akosua to do kai ne de ote de ote cartoon African juju rerun 2025 juju rerun de na se mobro enyina ni mara wo semu esi e dis for se mobro amu ho mo wo say na mobro so de se ye kan se enano na fa service PR yes e ba sa mo fire for no kirem se mobro no kura no wo mo ko no mo bra o mutime buru nipa so o tim beta ba bi nti se wo no ba bi wotaro wo ni se ha wo na akote no a ene no mo mabro we ja bro ni bi aso ha ma Akosua di ko se nipa ba ku free mu na mo wo no ne ba ne se na ba ku free mu yi me ka se ho no se o mutugu wo mo so no ono no bo form na wantimi ansore na wo mo chese menti ade na se na me kai se ye wo Kumasi Sompa na first service for mu bro ye wo hono mu na omude news bi ba se se sunya no se nkranza ho ba bi na mosque omo ya sore na wo wai bi atie go mo na bro ho mo na ara wo sem no se o mo frɛ dum gya adwumaku no se dum gya adwumaku no mo kyerɛ se o frɛ wo mo a wo se wo mo hunu the situation yes se bi ya wo wa ana ya kwachia no mo na de ko di o mo de ba na we do mo frɛ no mo se eja e na ato ho nti o mo mra wo mbedru ya come and see something mo bro I don't know how to do your wife and penwa. Hey, penwa. Papa. Was it she won't push it drama? Let's just a fire officers. No. Serious. Somebody say, what is your pamoa? So, oh, go do say, woman say, Jack. A job na a jaro Then if I saw frame my information a day. Na Ghana na see to be a regional what's a woman she wa mo she tro bia wo mo kro mu nu wo mo ho wo ebi nso anka mo kan no kro kire wo mo a komu koye no komu sia no kwa ebi ni o ebi na ani pa ba ko ahwere no enti ade ba ye no wo mo sia said ye koso ye rerun ya ho komo enti no hu se honhum enye kwa se tintoto nyalem bibi wom se wo watimi tugu ni pass after campaign ena ensi wo abra wo mkoye program bia se campaign o wo makoye campaign na wo mo ba enti na wo manfo no chese but
Aminyokuru de nkrata ba ese wo mo mokeka sa asem no wo munya bi we eye coincidence keke eye ade a esie enti no ma obia enkasa nkomo ne ho asem anopai daily guide edibi aba na yenko katafa etoso ensia eyi etiwa eyi DC etiwa East DC ai eno ede ne kopie mu wo court Ernestine team yesi wa commit content na garamse yesi we kra de na asase ho asem bi wo ho no mu a efa eye illegal mining ya saa bia ye kro no yesi eye injuncted place kra na se court asem wo mu a wo nya nwie ye na papa yi won de che wono wonyante de eko ena wode ne parties so enti no yede ne kopie mu wo court no 12,000 Ghana cedis ena yede etu ne tiri so yesi ahyase no krank yede no say omu di kan de by say 8 days wo ma jeli ni 8 days ye wo ha na updated information san ba ye say wo ma twa fine is it a country the omu ye bi o nya ye ruling no 30 minutes 1 hour na foforo asamba ha bradia enti eno ho asem so no pe wa ha ya kire nipa mienu wo Asante Mantamu Regional Police Commander na kire sa amrantie ni mienu se krono bobi koso e wasokore mampo na so ma ababa wa bi a wadi mfihia na duru no 28 years wo mu kunu na nipa ya kire wo mo no me pa cho Farouk Idris wadi 20 years wo ye motorbike mechanic ena wosan twi moto ni bi ena Salim Mohammed adi 19 enti na nsemu no wo he crime rate ne nkwara chirese enye 19 years 20 years na wo de esi wani so se krono ena wo bebo a ne ebeto wani enti ya kire sa nipa ni mienu kire niema hudo bi nso wo mo gege ye se iPhone 11 Pro ibi ene niema hudo bebre gege wo mo asekan was ni person o ma chom eno ye robbery ni de no woman no mu kun no 28 years ma me no na ye no ena kire wo mo san ye separate arrest of nipa 5 ampa ni nyina so ye kro no bo ensem na niema ye gege ye de enye asem ketwa chese ena suspect ni yakata wo manimu a yede wo mu agu he ya wo mu mi wo manimu na impressive anomo ye minus say until say court to be say no ebia na eye wrongful arrest yes I wogu nipa ni hu fi ene anopei krata e di aba anese for ne midwives a wo mu wo mai mu wo say 11 months ni wo mu abre womo efie wura no mo egu womo so chese womo da kora womo na yetu womo ne wombedi hu ayeden ejuma kora womo nyesika no womo de afaka akọ womo busuafo nyina abu womo hopeless because we year ejuma 11 months 10 months ni entu aka afi no na ekọ awieye no na chese the whole year no salary enti ye wo a obeye den womo womo asem aba betum akrata nso afa ede aba na Faustina Fosu Daddy Lumba ni nua ba ketwa na wose wabra na yie no ekoso no enipa binom ebekeka ye sebe nyotuni Daddy Lumba no enye ni funu kura ne da ho ya wo madeda no na Daddy Lumba ade no wo makata nanim se wo mo ma wodasani bi ya nhunu efunu no aseme se mo predictive ha wose me patro Daddy Lumba ne last wishes na we ne kura no family no ehunu say one Daddy Lumba public asset ye Ghana nyina dia enipa do no enkenye sa kura nkampato ye mededa no empam ewo baba yara ho ewo bedwamu ma omanfo kura emetwa hu nhia wose sa pa na nka Daddy Lumba ne last wishes no wo mu di so a anko wo mededa ne kura wo bedwam because o ka kire wo mo se so ofiri mu a momo medane wo bedwam ena afeso mo mie nanim emu obi amehwe nanim enti eye abusua no ena etena se no omsi da bi papa no last wishes nie enti se ne woni ho no mo a esasa wo mo hwe na wo mo ye ne saa pepepe ede ema no enti mu a adaworo mo ntimi anya kwan ahwe Daddy Lumba ne fun no me pa acho nchiremu a ewo ho eno no enti
was fabricated lies no ne nyina munyai eho asem wa ha. I don't do fraud. Shatawale. Dancehall artist Charles Me Ama Mensa ena kasei aka Shaitai Waile. Me pacho wose wanya fraud. Wono ni sika wo nyina ye genuine. Eye ne fifire ni nadwumaden ena mananya ne ho. Wonye omo obi aponko chinchim obi anyine sika na me ye sure say eye yukofo nkomo ya echire ebe fofore no ehu Lamborghini enano abutire kade yi ebeto mu eni ehu nkro ne ba eti na ma owura no ede sansem no atu eja. I started smoking at 13 tonto dike enti Nollywood sinichani ono de o da bia oka wose wono wo sha ase atwitwin mu no no wo 13 years old enti waya for 27 years nie na waye addicted to smoking na nyame adaworoma ena wode ne nsa eka no ena oyi no efri saade ne mu enti wo se addiction de eye ade bia den pasa wo pese wo jare enti ene enkoho kura enkoho se ye nsa se ye masem se ye smoking we niema bia te abrabo bia utimi ye addicted Udi say obi timi ye addicted to empamu agudie. Oh yes. Or ye slave to sex. Entino the whole obi die ye wi. Eni wode ni sika wode beto aduane kura bekọ akoto no wada kom opene saa. Enti wo se addiction ne de yade bi hadwuna gisa basa bi a emu oduro ena ebetimi adwo nti na se mo hwe sinetwani no na lifestyle ene ne bibia eye o project Kristo wo dia danse de Kristo ayam no ntade mu nyina asesa ena no kra yesi eyi neto yi wakoyi sesi eto no obi eyi ne de enti ho asem anopai Daily Garden so afobidi ana Obrempong Sompa FM. Okay na pacho mewie mpox cases yesi nyame adom ate aba fom wo atoye mantemu se wo mudi kan betu dwase nanse mu vaccination campaign wo mayire mu pa enti aye the results ho asem so e wo krata yi emu. Okay, Daily Graphic de obokrata no na ebo amane yi mampanyi ye Roger Dramani Mahama wo Nigeria memum si igwe enu a wono ebo na baso hye na henche enya asem ketewa atayito odua ose se menya Nigeria ni kai so Nigeria kasa atayito odua atai so wo ko Nigeria ba busa pam no mo nganchiro enti mampani ye Roger Dramani Mahama ye ma witiri nkwa wadwuma panti eno mabo abaso na wahye wahenche na mekra de Akosua na binim se ayi na fugu na omode hye no na meka se no se after fugu no ye sign de entuma fita bi ya dredra no en wa ye kuntan se jai omo se nyasem keto mama panyi no wagini din yenura nyasem keto akora ha chese Nigeria memu na babia ewu ediama no na national services so ediaba se wo ma sanso akonya goes to no ensamanfo no yo ensamanfo no fofrasa babia mu 8105 nansan ya die ya ai we o se new ghost names okay ai na no nansan ya amde ba ko ba na no ye babies we die new ghost names babies ne wada ensamanfo asan ba 8105 ena sanso babia mu na Supreme Court nso de aba so oba no be ma aware na aware ni mu no omo pese omo tete wo ntam na ajapade na akoye pinson wezi me na mde majapa misika yeye wa anko nsuo wa anya hwentimi ma kapre ene ade no Supreme Court de mu nchiemu aba Daily Graphic de obo ekrata ni mo kyerese se ko ba no se wo no oba no tena na ya aware enko ade a emfido do amotena ye kosi se mu tete ye no ajapade bia wo ye bia no mu mienu no bia wo chefa se usika wo mu se usika ni mo
obia wo ba na ye japade no be ma na ye japade no so fra sa mote awade no wase awade no nguye no de ne chefa wo mu ai ntano de untumi nka nkyera ne se won kwa na adu sikasi wanko nsuo wanko yi wanko no wanye wanhwefi na se no wo mo ye kura wo mo fo mu di ntusu bie mu won fa ni di ntusu na ekire no bibi bakura yakase ye de bi ma ne pa ba wo ye papa so a wo ye fa ade bi a wo ye bia na so onim se nipa na wo ne tie no wo kiri mu fan na ne tie se daache asem si kura na ede na beba se wo ne nipa ne tie ekunu ne yere was me ye japade me suro se daache ye gyayi a oba ba ji bi ntene me ma me di me ni se okura wa adwen nya adwuma obi ebo na kuma ho ban safeguard na se bibi etumisi nti wona ne tie no wa mo awoda akosie wiase bibi etumisi se wodo ni wiase bi na wo ma me kura wo chem wo kura no se drum ba bia wutimi ne ko mo ntam timi tete anuafo kura se esi na ntesa wa afo nti no de let's say the mindset na nkasa adwene nkoyi ejamani padua na bre edie na beba se woni wukunu da bi oba no wo mpe na nka den woni wukunu te woni wo yere te wo se ye project anase ye bibia me yes na me di atoso na me mi suro se daachi wo be jami ana wo jami oba be pre japade lenti wo ja wo kura akosua sa warija ye bampo japade ni nyina na ye de be ma no ye na enti woni ni para mo nkasa bie mu ana eye me nwanwa so serious nti Supreme Court de aba cheche mo se motia wade na se nko ade e wo bia wo chefa nti so oba na be ye japade no se be ma na be ye o munyaye ya ejapade amaye no kosi se mbejaye no obi a chefa o Morocco enso na nipa pepia nkoma wo mo afiri moyi mche se ensuo ayiri dia fadodo no ama che se akwakọ yare hosem Daily Graphic de obokrata no dia ba na Daily Graphic kro no ano ba kwa me di etwa to wo ha eno se silence is not good in the sun yankofo ekeka no amiti wo yo ba na tia wade ase na woni wu a entra ho ngase mi wu adai a silence is good me kunu no waje din nti waje din no me ma meka ene Ghana fon so de nipa ni wa e be kan de ama no mo asese se ne tie wa abra wade no kora se bi no mo ntia ase bi ohun nti woni na ebre no obi ani ho bi onso se ko ba no se bi si a na ya pe bi foforo de ahye no obemfofa kakra bi to so ma me monitor wa ha na yankoya nim mesrawo Romans 9:1 no ya no akenkan amame na ayi se wa mo se enkran ya congested enti amanfo susu se nka yenyi capital no kra mfiri ha yes ni emfa nko ba mfo ke university papa yi o se yeyi capital de free nkran nya no ne ansa no wase nya no ne problem ayi na ansa no a yehia no nti nya we have page 3 any page 15 hono a was spreading the correct egu ha say nti Dr. Stephen Apiatechi, senior lecturer, Department of Planning. Okay, Department of Planning. Okay, university. Ono na yaka say. Na enzema ansam no eno so wa ha e wo Chronicle mu e na prosifo nso wo madwuma mabɔ no kase pa wa santimantem mu no eno so wa ha Chronicle semfo adwempo tie. O say Agyeiwaa, we ask for patience on the road ahead of Xmas festivities. So brunya bri abotrem kwa ye drop off we wo fase ne ye wo fa no no mo asem no mo kan no hai eno ho nsem na ayi ma me asem bi asu asokore mampom abante ye fra no Bismarck Safodan so akronfo renfo bawura ne fie akowia na wia sa bonitu aka ho serious e wo asokore mampom snit amte we kwa ayi asonkore asonkore ewo boase momua asonkore snake ya ni askore mampon ase enti asonkore snake ewo boase ena sa awra husemi na hwe ne yire ena ne yire tie ya wo sui hwe comfort mensa hwe ne kai ne si hwe yo ni fie yi ena wo makobɔ kro no asa bonitu akunu sa ya no ya awra hosem pa ya wode hosem kakra de aba ewo hase a enye asem kuma na mame mi wie kura no ana wode kakra ba wa ha o se phone repair bi na Agyeiwaa de mame nkan ho asem mame nkan na kire mu ha se
Phone repairer slashes trader over rejected 50k sex offer. Phone repair Rabbi. Chicha Jadini. Because say, was so Obama 50 Ghana. 50k. 50k. 50,000. 50 Ghana. 50 Ghana. 50 Ghana cedis. 50 cedis for Empomagro. And were rejected. Oh, yeah. Enti, your friend Olamide Adioyu. Olamide and Wobedi. Oh, yeah. I don't know. I say, you channel you. I don't know this. You channel you. Okay. Enti, maybe train. Omo ye member me. Aye. Enti, how was not off an a day? Shadio, Olamide, a trader, sustained serious razor inflicted wounds after an alleged attack by a 38-year-old phone repairer, Frederick Botti. Okay. Yonkwa Maraso. Na encoding como 0260196064 0260196065. Na yene Freford encoding como. Hello, good morning. Good morning, Abana. Nyame adom na so yi. Sadad mi tell me na Dr. Muba me nge kama. Yenti wa no pe. Yedi kama fanti akese Sompa na ntia Dr. Muba me bi na den kan no na ntia ni ya. Internet na tema jombo du na ma me ha ku so basampa. Ami usu bita ka ikama mo organizer. Ntia ya so tu fu na. Ni aba. Ye driver ni. De bi kan in fact kokobo akra enne futi kakra ema ya driver. Dunya ba. No my ni bank of seven some because for example we could not bomb by me so so nya unku opo asel na bomb by things and more me so so nya unku it's not saying under say you for betre and koye and the person for in your back me to be action dream the party e ko kadibi na se obufua to obo nyano obo telefon ku du ya apensu bi ere ano I don't know. Okay. Minya, the baby you call my mate. Minya, Yakubu tree. I was said a wash your work. If you are not conform quite an automobile, yes, because a bad they say a conform book on a power moon. The baby what they was so cool. Obama acting through the book. Okay. Okay. Hello, good morning. Good morning, Obapa. Never show dinner baby free. Dr. Miss from Akoni. But I'm also saying oh, I don't any dinner na monso. Yo, one another room, my African gum. And Yamia Papa. Yo, I'm not paying like you about Wumia. No matter where you are, John Weddy. Master Yankopon should I be a mouth, so I'm more than now. We are going to me and marry now, baby, MPC, Yammy, on Papa. All I mean, I thought that we are not soon, mammy, my Ghana. You soon, mammy, my Ghana. It's not a Ghana, I have no. Ya who say a Christopher, a Christopher, young Yankopon. That ain't Yankopon, quotation, you could tell you, I mean, a quotation, and go what Yana. Never have a boy, didn't want me. If you have politicians is there, you have a home. You won't know what my age. And you want to go a medium post to young other friend. There's a one. Nipa the moon, and more better about the boom. And you want to get ye. There be at the end of the year, the French India, and one that's all the family will be. It's one that I won't yard, don't prefer woman yard to Grandma and prefer work the morning. All now on fast with you. And we just don't see the other night with the area with them. And he has never woman yard on phone time with you. Now, woman yard will be up for us. Now, I said, no one knows the real me. I come anyway. But that's Yamin Sharon. So, hello, good morning. Good morning, Mido. That's all I want to say. I don't know Monsue. And Yamin is scaring a company on my media and by a boy. I'm sure my DGP, Kuga, Joe Ashamai, and I'm a captain for the commission, and I could at the good and I'm chairman to Swedish. I'm sure. And
nsema ya titi eye niama eni na eboa oman Ghana osentia ya tini se ebe petru reduce gas reduce diesel reduce ye be sire Ghana 24 ye be sire omo so emua oman Ghana fo omo mua banu na oman Ghana fo so yesu yo toye omo titi niama so niema enko fomu enfema oman Ghana fo no mu twedie no nkoso na twedi fo so omo ho yi na bro ye komu ye na ye fa di twedi ahurisi enfem ko because oban papa yi ba ye ntutu ya wo tutu no ma bibiara ko yi na ye so ya police fo so omo ye dwumaden ni nse IGP rota wo dwumaden ta ye be fre awon ba bo no so omo hwemo kina na se niema ya ACCC etimi emma bondi ati ebetimi to say paponi for no sofa ebi to aso medase hello good morning man akutia ye me no me kasa wi ya beneja obi biza na ada wo dia kasa wi sambo ni na si yo no mo mbum die ebi di problem for anya to ti Sompa okay kan mo jana na adam ko TikTok na ku mu one of these dance na mami wa kala di wa sira dana yo na po muta dare kam why amen abu nye ba de fe nye chopo nye pe amen amen o de ke ye cha fufu ni mu wia nje ni panko na Sompa fo eden on be ma Ghana amen eda se papa nyame shira won so hello good morning afishia panso I think come to you. Afisa se ni etim ko. Afisa se na ye nyina da so tinko. Na bia akoya mu bia. Amen. Okay. Inti wa no pay. Okay. Enti mu se mu station na chitutu. Chitutu. Mo se di aboru kwasima ye bu akwasima ni. Oh okay. Enti na se mu ntimi kan bu ade to mo a onte hwe kra. Free he fade kro na chitutu no wadaroma. Oh from Minde bia meti no ho kwasima ankasa. Okay. But otia na station go fra boyrim. Enti o chipe no station no so minde ni ya bom na ye bu o mo atikra mbakra be se sa. Isi ameka sisa na ye. Badaroma ye be waka mpanyimfo ate. Enti wo mbe fa na so pem na fe wotu hana mo ye da se pa nso. Mpase me da. Enti wa no me komasa so. Yesi atinyoma so ama port ayi kai atinyoma so jedifo eti omunyoma so na so ma okọ porta jedifo na sa no mbe omunyoma edipie no na siko amanga se chichi apart from beat na wetia no siko amanga se chichi anchenchen asa na wodi nyoma no be pia bontin no entini nyina aka obi na so nyoma boye den enti si ati dollar na ba form na no nche se port ho mo no so dollar na ba form no so nyoma ko form because custom officers no di nyama be nyama na de pie ska wan kasa ukonika ska wan kasa be chichi ansa na we pia bonten no sinese nka we tia duty bo enti ni nyina aka obi na nyama bo eden den omo ye nya na omo so ya achi go slim national service one abai na wo so this abai na man no buy previous one no masa achi be man national say ya de na omo ye no enti workers na kasa wo ho omo no public servants for no money mu yejuma de da no omo no so we ni come no mu ja say politicians so na ma ka se ma ba na mu fi say onya wo di na ko so na national service boss na ne kwa ku ya workers na ka se na wo ho no ono so mo ri ko mu so nya aban na ma ka se ma ba no workers na wo ho da da we ye to saba into ye de na connect no be fa so a we nyes kan be di no be yaji into public servants for no so mo ni ko mu enye aban na ma ba no enye BPNDC workers na mu ye to saba we ye den Omo chiafim ama standard about. Okay. Yes, we dance. Hello, good morning. Good morning, Akosua. Eba official pa. Afingo metini wo afi pese na ya wa konde. Amen. Na awrade ehira yin bi enyiri koyeli. Amen. Yenti wo pay. Wo fa Sompa idede wo kai sandam area. Ano pay ni ya wetifo na meja ura kwache jako. Ye party no akone de onu pe eno bitimi ama party no egina esine na so ize ne ekuyi ya sabri enya akukujufu bia wo party mu a
the saying a tour banner 9 o'clock na parliamentary bona the say executive it me quota parliamentary candidate he say yen go can see a jin gugu ama go for free wo mu seat de brese dia ye hia obi ti say obu abwache Japan oni okukudru fo akopia kon kwa me Japan na o meji party no na indimini the say indimini NDC for them na mi wie ni say he said nyame any eda na say because me tie odi fo bi anu ka say free on the 7th December eba no and them a BCC no you who say akopia kon be ni azema what they say Adwoa Asare Obrempong yes you see can be ke sianga no ayama Kennedy say so tuma Kennedy na Kennedy ba o nye djuma nye eni ke say so they say ikoda dana izanda dana be dana a wo mentwa wo ba wo mia ho ehia no wo mu na wo mu dwene wo mu ye die hu na wo ne ni a ye ni efomfo na ye bre ye campaign no ye ndie wo mu nyine ye ho sani o ka le se kan ba o dwi e management ma ne ye no na umini a wo efoma wo ne adwuma ye sremu a se emri ni bi wo no ma ye nto aba no ma owura Canada ko preko Japan no no wo ti ma ye ni a obam ye ma enye adwuma ye akosi nyame ga ho anu pe medase. Hello, good morning. Hello, good morning. Official Pao. Sompa FM. Okay. Yinchiwe. Anopa nyamisra mo papa mo boy juma. The ni kan se Official Panso. Na dana mi ase se wa se suama. Enen su ka futi nkwama. Na ya se da kesi. Mama makonye dia misremo. Mami chia the incoming national chairman Honorable Boachi Ejakon na the incoming flag bearer Honorable Kennedy Akompre kon enya Japan e dia obi anya mi kan ho ni papa we yen ti corruption assembly a wona honda so please say around politics ni you know delegate uma entumano on na be die di mana Ghana mebun enya di mani di aye anopa ide yen ti ankwa di na Sompa is for you now. Yes, medase. Hello, good morning. Morning, Miniaba. Ever told you baby Casafi? Where is my medal? You, ain't way. I no pay the message to more than from a doctor. Yeah. No woman is so case Lloyd, Miss Joe, and on the pay. Now you know, take it to Papa. Don't put you. The American say, Kunyana tona ya extra jobre dia Tony candidate gonna be a delegate candidate not 31st January candidate meeting kuni if the me say me candidate number 3 me the delegate on but for the candidate na 2028 it mean this for the thing if it share then no we to go no mo the question the 24 no more konya ya after the elections no yen ni nipa ma ko ebe my campaign ma Ghana any ticket any aba oni nyame medase. Hello, good morning. Sompa FM. Ever told you baby Casafi? Show me them what there. What them yenti way? No. Ana pe mo boy juma. Medase. Yami jiramu. Divan selection so akan you. We send next week to be there for you know we care na so ha. You come na so ani you care na so ha. The work the birth of Jesus Christ. Amen. You are not famous that can the next year incoming president champion. And incoming national chairman you can come with you. The MBV abana kokora fono ya do so do. Mama mranti ni wuru. The person in yadin. Is a begin kudu. Na mentia Chris Lord. Also ba for you organizer. And Haji Asafia Mohammed for national women organizer. You na moka yinaria ye complaint here to a year free. But I'm not sure so be year free was Papa way a president ma'am I was still factory so. Oh, was that channel I was a matum. Yeah, so I got to a covenant in a drama than me. We channel one was out of 2 hours. And when I must say, you know, man, or car on it. And I drop a one just what 2 years. For the 2 minutes, or a lot of feathers for my.
And when I say the over car, now, yes, I do. You're more pen. What do I say? So it's where you for the 19 everywhere. When you do a quata. Mom for the diagram, so there is no problem. Bye-bye. Yo, bye. Hello, good morning. Good morning. Nyame adom na wonso e. Nyame adom so me. Asedan ka nyame yenti we. Ni niaba. Eya na ese yenti no ma so na no ma bo. Akofo ma dollar gina, we ye gina. Ni niaba area me wo mu. Obi e wa brotire. Oka kire ne se omo ya ocean. It was sending 20,000 Ghana cedi. No panto cars. Car back could be 20,000. A whole ticket more the Ghana more 20,000. Or sending the Coco Mano. Liniam. Car ni baby drew Ghana no Okwakuyin. Would see 45,000 Ghana cedi. A Kokanway 65,000. Into our ton car now 1 ton is saying. On ton is saying, a hawker need 20,000 Ghana cedis. You think normal or year or Ghana had 45,000 Ghana cedis. More than twice the price of the car. And so me that see for chat. Hello, good morning. Hello, good morning. Maybe I would didn't be like a we akapia phobia ni okantamanto. Akra, akapia una uchato ya fire tuwe. Yo, that's na bitatio. Idi kai, mamembo mabaso. Na mentia Sompa Agyeiwaa nyina efri kopem jet obia ni che obia. Na mefa kunya kesi entia incoming flag bearer Dr. Brand Echampong. Na mentia anabo bwati eja ko ono so ba national chairman ena Haji Asafia Muhammad ono so ba uma organizer ena Justin Kodia so ye still maintain general secretary obaduma water mesre MPP omo kwa ko gidani na ye teacher for in so much in say ye kasa na ye kan mesre omo really yi because Sompa radio so now the candidate for candidate you say and I say that's a bad you photo abano that's a who candidate in every ni another baumia ni don example ni we are ni that's a who nipa and on the ni ya say ni pana o kasatiano open then what you aye campaign no pasa e dey tene it must say oba ebia oh another by example on Baba be any period near for and then I will make it not a good year being the Munya Tanya man and yet that's an NBC one up our campaign and then you just one I would say and my entity the money muscle also dollar echo form what you got from and that was 4 player would be the passo that's what I say I know the amount I buy like so I told me pay because here I'm money ministers near I think I work to my own pay on the mouth. What can say more Ghana? That's a castle being seen in the Maso, and I wouldn't be okay. And we are okay. And more much to so I'm okay. I know I'm a papa being why I have to so. I could do the what I say. And that bedroom cry and what 2 city. Now, another time, 2 city home, and then who could have 5 city, who have been taught. I just don't know Canada. Maybe I'm a couple of the other. Me that say, I am fancy na, I am sorry, Pong. Yamfa opiums no into asuni yanko we dey yanko twayare ni nyina tia ewo endpoint homeopathic clinic. Okay, sanse bronyan yamfa yade ani anu nti yade bi e hwehwe ho bia no ba bi e betimi atu ase de amawo na kache eye endpoint homeopathic clinic mpacho fo ne chirim wo ho yade bia ya na mempese mebo yade bi din na manka wo de na nka ho nanso kakra bia metimi aka hwe awo a e ma na yade o
ɛna afi bɛma o prostate ho haw no premature ejaculation no entini mu haw no mepatwa wasabo ɛne obrɛbo mu haw no mepatwa fa ne nyinaa kogu endpoint homeopathic clinic na yɛmfa homeopathic kwan so ɛnsa oyade na ho ɛntɔ paa ɛnkra ha yɛ shell signboard ɛna kuma sen so kronoma bo hia ɛhɔ nso yebutu shell signboard ne spinters kwan no so ho no a asɛm ne yɛkan afi yɛ physiotherapy massaging ɛnso wɔ hɔ a yɛbɛtumi aboa no me o kama ne ntini no emogya di akoba wɔ mu kama na ho nso ho atumi atɔ paa gye numbers no 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na one Dr. Adwoa Asare abo enkomo na bibia atumi akwankai onya free point wo ba se ekima no apa aduane adi Hajia special local foods eho na ekodi aduane papa no aduane bia wo pe utu din na ade akọ ho de uduwa na wo pe no wo ka kire woni a wen be ne kama empo opegarito kura mpo na duru hɔ a ka kye wɔn sɛ opegarito ne yɛde pɛ agusuo ne bie no na wode nkate kakra toto so no na wode kobi enso ne ti no wode bi atwim na wode ne aka no ne tail no de ato nkyɛn saa a ekoyie paa ana wo pɛ kokɔtɔ bayereto menkanito ne nyinaa bie wɔ hɔ kama afɛ aduane no sane yɛ wo pɛ no no Ghana ha de amana no de ne nyinaa bie ɛwɔ hɔ saa bere ya yɛ kasa ya Hajia wahyase servo saa wɔbɛpɔn a gisa nwumire na wɔtwempɛ mu ɛna wɔbɛpɔn da bia saa na wɔyɛ no ɛno nti bia na wontimi nkɔ na kira kwan no wɔ hacho atomic kwan no so no transition fi no ahom ne nkyɛn hɔ bia washing bay ni wɔ no washing bay na chi hɔ no a ɛhɔ no obutuo ɛna kwan no ɛsan kɔ DVL hɔ no ɛno nso so unya bɔ saa kwan no so pɛ nifa so wɔ no a Hajia butuo ne numbers no yɛ 0246 359 921 0246 359 921 ɛna 0594 797 Kasa natural mineral water na wanonom na bibia atumi akoyie pa ede amawo Kasa natural mineral water eye nsu papa aboju nsu papa se wadidi awie na wo pe nsu papa anom no de Kasa natural mineral water ena mede onuado no kredi ne nyamesuro kamfo ede amawo afei o ye party ene se bronya yi manfo ba boys ne ba girls ne ba ensu aya amon fansefo won no eye Kasa natural mineral water Kasaloma Ventures wono en wode ba ye na nsu we na FD agiatum ama wiase nyina nso agiatum sampa wono no mu a woni typhoid eni nsuo mu hawo bia no eni asem kura eya anum bi sane empani se ye ne di yie na ye ntena se bronya yi no eya anum nsu papa nso na bronya watimi atena se 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 0303 965 780 and ye Kasaloma Ventures ode nso e baaye no ne numbers nam de ama na kira kwan e won kran ha ya back hospital na chi wo taifa eho enrobutu aboju nso papa no eye Kasa natural mineral water wo wie ne saa kimwa na wo ankasa nso pani no bia na wanum na ato wontimi nidi ne ma nkoyie mfama wa na wape time herbal mixture ne bia tanom time herbal mixture no eye du papa eno na se wonum bia Dr. Tafrija Bema wase baabro ne se muni aduaba no na momfa han no emfa nsa yade se wo didie aduaba no na se ode han no de asa yade dia na wanonom time herbal mixture ne bi na eno atimi adi abo pa malaria wanum ato waposo ye oya na wontimi die na waye mre waye boho no time herbal mixture enu bi na tonom time HH mixture en ne capsule so enso wo hɔ a se onya bia na wono no mu a wo adwunso mu hawo wo a wankasa wo immune system na ye weaken ti ade bi ekowo ma je ba bekra wansa uhia time HH mixture for general well being there uhia time HH mixture ana ne capsules ne bi na wanonom na wono no mo no bema eboa amwa jan na sa tadwen ahye ne kubu na oba wo nso asiesie wo ma ye no mu na bibia atumi akwankan no nti seba se na nanu ba be yi apaye a wo mu yi apaye di asem no correct na attention bia enso entimi ambam enye na ewo pharmacy ne herbal shops nyina mu enye mapemfo ba ma akoda no fo na akoda wonya mfincha dumie no 0244 417669 0244 417669 eno ene ye numbers ya bia na wo penchire mu bi anasa wo pedodo atu atonwa wo betimi afre na one ya bonko ma company fo ne de awie aka nkoda no akoda no ya bosu mensia e de kro afi na wo ma na aduane fa yam vita ma akoda no eno ye aduane papa eno na wi ase nyina je atumi se wo de ma akoda no yam vita de wo de ma akoda akwasheko enka akoda yam vita na de ma akoda utimi nyini promprom na wonyini a utimi se ye akoda ne tirima bobe wo sanso de yam vita eye promacid of one de aba 16 essential
vitamins and minerals ena ye de afra e de aye na kama pa eno nti ya no apebi de ma oba no zinc wom iron wom ena calcium so mti ma mofra no wo do mpemu ya de wo munyini wo munyini correct yam vita enkwada aduane papa FDA ajatum ese ampa o de ma akwada no a ekoyie pa bia ye kasa ya unya ya nkasa abre ye bu ojatonde ho da wuro de ama unya ya nka wo bebusa na me kura me den na menya sompafo no madi nkomo asem bi ha me dan ka kire won wo madwumayefo no wo bo mo de pa menya ya nka mbo mabaso me pacho numbers abetimi afre enquiries bi apesa wo ye abaso body programs kura ye o de na apesa o ka ho asem ne yetumo nchene bia ne wahunu bibi nso a unya ya nka ye nsakra ye wo mu a eye radio de wo de ye wo ye de yetete so keke ye adwuma no de ama wo numbers abetimi afre no 0531 886 216 0531 886 216 number C ubetimi afre ubetimi a WhatsApp ubetimi a send SMS o ha obia ni apesa wo kan bia ni apesa obusa bia o frɛ o WhatsApp ana wo de SMS fa so a 0531 886 216 empenifo beje wasem no na wo mo atie na sopem na bibia etumi aye fine mame ena me kodua so a ni amede ko ye me sande aba mo medasina messages kakra ba na mame nkika kakra na fe yenyi birthday wishes no emfri ho teacher kujo edifree tepa enyine susu o say tepa enyine susu o say the spirit of the ancestors of Pandai have been provoked by the NDC patro dia kanedie mesrew anodin enti wonchi ana ekwama Dr. Bawumia ne chairman odine hu kwaku apia no mato ama wo mo Vincent Odro o say o share live every ensewom Adwoa Asare na ochia honorable Elvis free anchor enafe Ora Malik Basintale Masawood edifree Kumase Bantama o say Dr. Bawumia is the best suited and prepared to lead the NPP to victory 2028 enti obesre candidate for ne say edru ho no mo a womon kasa hotie na afa delegate for so koto aba womato de ama Dr. Mahmoud Bawumia ko mensa pillar 2 or say obesre say yema Dr. Bawumia another chance na NPP family no what this adesredi to manimu say 2028 ne de ogidi say eyade say Dr. Bawumia ebetimi abesesa ne mamu KK edifree Kaswa American Town Kinky House and what they aba or say still Dr. Bawumia and the best manner ubetimi atwen dom de ama NPP or see kudos and comma honorable Mavis Hawa Kumsen and afi honorable Mavis honorable Moses Abo was so what she has enipa mienu maso wodum pacho de na medical kan nti Akosua emise messages na omode ba Facebook na de enwano no na mame enyi birthday si emfi ho no mutew na bibia nkonkan ene eye Mrs. Linda Bequin ne 70th birthday ni fonyini na da Facebook page no so no we di 70 years ene na okọ rara dia edin adodo no a edi nimu no ana omode frɛ no eye soja yere sani kunu ye retired soldier enti ukọ ho no mo dia soja yere eno ano mo frɛ no enti birthday wish ne free ne mane nyina eni abusuafo no wo se ye nka nkyerɛw se omo dɔw na nyame enkoso ama nkwatenten ya ahoden ne apomden ewom wo mo dɔw bebree enti happy birthday enkoma Mrs. Linda Bequin aka Soja Yere Saranso ena eneye Ora Simon Apia Junior aka Bonyo ene eye na woda enti me ma awoda pasronko na Bonyo na oye me teacher ewo senior high school ene eye ne birthday sisi a oye lawyer enti council nyami insha pa na onto wonkwa enemu me mawie birthday me obi wa okay ene eye me yonku bi birthday your friend no Dorothy Kumsen or Ridge or Enkranheya enti happy birthday and confirm Dorothy Kumsen wano ena oda Facebook on the so no nti Dorothy happy birthday nyankopon hira na onte na nimu nkyerɛ na onye okese pa happy birthday sanso na miami nua kuma your friend no Vivian Nana Ampoma Kesi Vivian Nana Ampoma Kesi Nana nyankopon hira wate menim se
me sorry wa ha ne aka nyina ye ntokwankwa say ne waka say I am fortunate say the old things have passed away. Me Jimmy this me nua kuma pa me nua kuma me dono pa ono so de ampoma unso was Obrempong so mu se nuafo nti nana so mo hana kura o nyame nshira no sisi idea owo kumase nti o monetize was Sompa kumase nti nyakopon nshira no na onte na nyame nkyere ne pa abusia me de yesi yen sore nkoi na Akosua we ne da ben start ade tax force na omo be monitor ayi drivers ni free na wo sa because me hu ene sei entokwa pa enye easy how much me kra nya eno na nka me so be busa se na no bus ya ni pe bukari se omo de breyen ya se no am free Accra Central my hu so tam nkoi nti bi e free next na se bronya ni mu ade na de no amu ne ewei na so se ko bibi ni asem obaka se yenyansi 24th mu no nya there be Saturday na 24th kwanza ene ye 16th Akosua 16th no bronya ni mu ane ye wo no school for makwan o mama kwan bi makwan last menya se so manya enti se buses no ebeba dia wo mo ma ne mrantem because from now on they kono we need them mo for ma no nya krokro do jon sure tax force ya yes wo mate a wo mo je first a enye approved ye be ahomachi say I was a witness to and it was very bad enya kura enura secret ha ya ofanko barrier ha wo mo charge 10 cedis a free circle to barrier 10 cedis ufo na so ubesi wo achimota kura waje 10 cedis wonya bedru achem oyayi barrier pe boso asande atoaso pokuase wonya du pokuase a wayi munyina asi no asande atoaso amasama sanse mhunu ifiri sesi a ye do me kwan so wo mo kra de wo load Accra ni bi mu achimota o the station do me market St John's wo mo di ubesi ho aka Accra me yedru adehyeman no ma start ye achimota o station so wie no okoto ade na ne boa ye den ano wo be san complain. It is a task force na bad dia any a week ya mu wo mo me hu so because the omo ye ne de ahomete you oh my God and I also say open temunti no befo so one for be befo ntia ne na say wa for na ko baby ma me na ayi me offer sifo ise me fa nkra ma aban yo okay ayi for anas for any teacher for mama sister salary na adwa kan wo ayi Ghanaian Times mo ayi friend say daily guide. One sister, ebi dey 11 months. Ebi dey 12 months. And no kwame hu say omo ye ho press conference ni. Aye. Ha dwen. Say and no so me say allied sciences for environmental health for. Omo na omo ye omo de no say. Me hu ba bi a problem ne wo. Aban mu nipa ni bi mpeso mbeka no kre na kire yen. Asem ni nie. So almost say they are spending wisely. They are not overspending. Sikan wuyi na wo de ko akoye adwuma na. Adwuma na wo de aye. Na ebum se wo beyi. Na ho bedam pan. Na wo bekọ akọbọ besia. Ama ni opponent aka se wo pe besia bo no. Ene sikan na ho. Ajo ate ase. Ade anu nie. Me de ajo aka. Se me di sika ne be ma adwoa na hadam me di we be ma adwoa na hadam pan ne be kwa akọbọ besia obetmans wo de abehya ha de ene ye na ha ya enu nti na sika ne gu ho na adwumaefu ni so no because wo di sika ne ma wo be kwa besia bo opponent politics opponent ne be ka se wo pe besia wa akọbọ besia na from comparison if say besia bo no ye say ye bobosia no dia ya dia nipa edi ye ni behu a ani dia politics say we pe besia do we penso no ma Ghana bo besia say one dey dika ye to say kenke politics na so where do they expect to get the money to pay enti sika no de de beto ho na adwumayefo na enu nti na no president Kufuor kan sembi aban e pretend say we tuaka adwumayefo so pretend say wo mo ye adwuma no ene ye nyina ebe pretend sa enti akoda no ko ya mass no ofeli ye no ye hunu se odwumani akatua fata no enti ase ye de ma no na wo yi ne yam e kira de no ye be better resource
e de afi enkwada ne ho but kwan a resource ne be fa so ba ne teacher ni na wo kire na de no teacher ni nso se yemfa yefunu pan hyen ba asere men enti won fa yefunu pan enko give the best ne ewoni mu no de be ma wo wono mu no kwahye okwa ache no enti oba akwahye okwa de kire no de be ma wo nurse ni no okotena ward ho no wonim se bia wo ye TikTok live amanfo be channel Quincy what TikTok when to buy TikTok live because who to yanka it will be not TikTok live problem no nie sa buy ne betie ni American ya you excellent healthcare delivery and teaching delivery e wo Ghana ha me nkwada ne be pass na so wo manye na mo kan ma asem bi wo inside ho say ma no na ma no nka ya yes de ben ti won kra yi wa the purpose of women in our lives the purpose of women in our lives is to calm us down when we are angry and to make us angry when we are calm. Mema ni se me nka we nkyere mo. Bye. Na je se wo kyera ya na ye de mo be ko na ya ye mo aba. Na mo man kan je mo se mo ya mo se huhuro ni awo. Ti ye ni mo nso abrabo ni nyi. Enti no kama mema no ne bu afu a mo se ba ne de ni titu ne bosu se titru pa ne orthopedic no. Oh, ni aye se orthopedic no. What the tusu se ya. No de nsa na mo se ya bo hu anu afa mu ada problem ne ko ne babufuo ni nyina ayira. Won so wa ye calm no. Na me busa obi say ne e ka se peace ya. Bema was say papa na say bema de o ni peace ni asem. I say bema de to you peace is only an ewe name. Adan ya say he ba na ne tie no na ni agi abuwe. Wo su abuwe. Etu di asumdwe. Eti wo bema no obu afu no bema ne nka me o down. What calm me no so no what hodin as there be let me cause trouble. Na so obi oba bi correct me ka say o kwase ye tena ye ko ya che wo ba ni baba nti ma no de ye ni wo tena nyansa sa na tie bema ni oba tena nyansa wo say ye ma wa no akope kunturu bi akata ho wo say o so ne so ba no wa pe condition ye no ano no it's as simple as that. Christmas nso ye ni mu a enya de mema ni nso ni ho Christmas na so nya de no nti mo ma feel why ngum jare ni fa nyani fan so mama ye hu su bro ni mama so ma ye feel why si ye mama hu su na ma ye feel adwa wo de ko anu tum nyame ya aduma se bena de ba betena ha e di se bena do de nsa pan sa ba ye be ba no garata na no ko no a wode ma me mo no na no ko no mo ne ma ye ade na se yi kire se ye nsore na no ko no a me de die mo no nya sa me te kuma ma checha I wish I so covid dia ko se je wa ko de what Obrempong na kwampoma enka enafe Adwoa Asare ya na munyina mu ase nyame ne ye de ne yie ai drum bia na de ayesere na de aye ne je ne yakon akoyanim ya soro so ne yakọ na afe ya de nyuma je motata botana na e de awrade asem ato so ya hwo so yie na ho amasem ya kraw pano trendy o Sompa